Roho itu matuk mulati di Tuhan. Ina roho itu tutungan di bagas nami matuk asa rohami manaruhon ulos Tuhan. Imajuk pa ito, di bagas tikyo di hari nadenggan, di hari nabinuhun, hari pangarap pasu-pasu mon iho ito. Dah, di Roma haminungan, hudam-hudam. Lau pasatu tangiang, kata pasu asa angkia di tangiang nami itu. Umur munakin ngau pikihan umur 79 tahun. Doa. Kata-kata kami benituan di hodo ay paso. Kami dohot agabeo. Kecang umurmu, kecang umur ni akka pinaparmu sa luhut na ito na. Jadi asa di pasaat, upumir dutuho hata tangiang, hata nau di bamba pra. Muna ni mata lulus mereka di ujung di tahun. Jadi setiap tahun saya ingok ma pesta ulus hari kedua ni gitu. Langsung ni lo di bereku do kusal huna. Nunga beto ho di ngot tahun pati kali makuli. Di nung gacang umur di gotoku. Unsau kamu nero. Kalau urus matua ima anak karek disitai. Oke, kumasai mau late mau tuamu. Dan patang mamu kutu zuro tu pakau di Tuhanta mahite tagiang nami tunang menagutak. Jadi di hosomi were sungri donak kosok. Rai molo pe tu sotazalo do pe nasilita di rotai. So tungarong di kamu beri do puluh pakurang yang di roha. O sumaro hamu luar dari mangyut. Kami do de bata jaka panggilan ni hita namar hura-hura huru. Jadi itu mau petu somnon. Ulos dan sepatu orang kami ya tidur di roham do itu. Dan asma roham. Dan unang ngarong pakurang ini roham jadi nak pudiran dan itu. Do pagiraku asma roham mangi mangulus son ulus do pasatan. So lima zolo atas si dohoro kutua itu. Terima. Tahun swasta masih ngaliro. Kapan diurus mall itu, kuliah kami lo asalopak kamu ibu ini lau bulu. Jadi masa malam itu tujuh dia pe urus tabani nebi nangiro mall masa malam semua ini betul pamilaku tabi itu na. Kamu sahabat ina. Betul tidak sudah menempatkan itom. Dan roh habis tu son. Dohot itom lau manukun. Dia jalan mengarah hokok manuhor ulus dia selama di roham. Impas isuai tu ada batak. Ali doko dia dah tol ma aguram bulus. Om pasatamu. Alai pangido aku tuhamu asal-asal. Pangloson nani temunai selimut batu ramu ida. Iru koko do idaku. Jadi open kan om pangido mi. Kasi tugajang na umur ida ku manglosonon. Kasi pas itu ada mangihut ang amang bawo di son. Asal manglosok kamu. Suara ini ay sigel kusong dari tom di 4 tahun. Jadi iba pe masuk akal lo tom. Kalau ulus kare di misi mata ko tutu bersifat dei. Ale mo lo on ay voice ke orang di pakeo salas tidak itu arna nonton. Eli le tu hama tutu akka hipason. Dohot akka gogo tu arna mangihu kesandian. Par gogo idakku mangula sula na kan ko senu bari. Kalau sari gol tahun. Ini yang kabere liba di sosial hukna. Golo pe akka i era kon pasatami ulos panggabeyon ulos sorno doon ba tuhat mana manulog sa lupa ka rencana ka ano pa ka tuwari namin do pa namin ano ba sa hati siya namin ya Wala tima song na dua pipoki pia rumah pasalongan. Mari jalo itu urus maduam situ rapu urus nagacam. Jadi tuturok nama pinaparmu. Nagtaba gacam numur talu mobi majaka
di panguruanmu langsung di lain nami gurang ma pinasuna sinuboti ma wala itu dok lain mau latih pasal tayo ma beria simanulang dohot upul beria baru buntung. Jadi humalan dia bang baru nami bangarani hamu naing marsipanganon nama hita. Asa disiapkan awal nanais pasapata. Oh, kapondri ikata. Tuksonipe si panganon na tupa upasahat kami di hamu di tikyon hamu tulang nangin na babad. Tangnya ko kamumat asang kia tujuluanon lobi utama sianon patupon nami lau mangurupuk kami ka hula-hula nami. Jadi songon didok ni situ dua manfaat kami atau tulang titimin na tinopa gulang-gulang pangarahubna otik sosadia nahu pasahat tami tuahamu tulang nami gudang ma pinasuna oras mahami na mangalian ipas mahamu na majaluk sidu ko mo jalan katulang matutu perjulo mo natin matutu dituang terlumobi madi hamu akamang boru nami hidahami tutu sian yes ni rohamuna riding dohamu bona na suhuton dinalahu mga dupon tuhani si panganon na tebo naung dia dupon ang muna ang giya matutu tangang tatutuhan modatong pinakining ni doko kamutong songonipe na lubi hurang las iro si panyilot tatu debata asang giya tutik kinanang ro las basa amata debata lam ditabay tutu dihamu kapasupasuna asang giya lubi utama lubi jaga tutu na naing si pasahato muna Tuhan yang kasih panganon na tebo toku tutiki ari na naing ro. Jadi di sana kamang borunung at tulas rohan di badan nami las rohan itu di nami sama padok ni na tua-tua matutudo orang nami akamang boru titin natin nopa golang-golang pangarahuna oras mahami na majaro tugada nama dihamu na pasahaton sino boru kami matutulang mau natin mak. Oke mak tatawag sama dihamu raja ni hulula nami tulang nami luna tulang nami gultum olo dison dibartikianan rodo hami mata boto kamu raja ni hulula nami nama pun si panganon natabu si panganon pahorasa tulang nabasa monotung songono penuang nabui tarpatu bahami tunglas maruhani badan las maruhani itu dimuna majakon nahu pasak tamion asa duhno nami matutu songoniro ni na tua bago na marhal tuma na dia gada di European oras matok kamu majalo raja ni hulu rami ida baitu hamma sika ni dihami na mangalian butima tu memang berusaha matang yang mi jadi ano kita mesti sautan lagi di atas tua mang baru nami terlumuhi tulay nami terjolo mo natin madituan mo natin madihita sa luho terlumuhi man di perbicar ni mata ni Arion dinaro kami lay tutongan ibagas mon tumarlas ni ruas tutudo kami marulupulog beda doktor din nami sila nilas ni rohan nami lay hubog kami do si panganon na tabo ima dekke simudurudul dekke na gajang dekke na tiyo nanayang si panganon muna sila nilay suang soni matuak kabere nami dohot ak kapupo nami malutong pasangonon akalay kabere nabuhi patupa kami di bagas at tikyon kang nahulit na itong idope nabuhi tulak nami dinalaw pasahaton di bagas at tikyon alay magtangiang mahamuto di bata asa anggiyat pesta marpestaan to tiki arena neng ro buhay unggajang jala umokmok deke nang si pasatom nami tuamu akapamuron nami desa mo padok nila tua-tua maka lain baik betul lah bagut na mahal to na negata di Rubian oras mahamu na mangaton tugadana madihami hula-hula muna na mangalian silukoti mahami mardongan mo dati betul kan ano perahita masih sautan na kagambol betul masih jalang na di jodoh na bima masih jalang na di jodoh na bima upasatami mas Tuhan mo saya di Tuhan dari na denggan dari na pinuhun na pinasupasuna tu hita talboy matuamu
lain nami ng iboto nami. Sumuni kabiri nami sa luhuna, agkapaupo nami, nang akkalay do iboto nami sa luhuna pangkoro kami. Ibaga sa tikyong malas ni Roa kami malulupulog to dinami. Ima ng sikop upasa kami, ulos matuwa muna ito. Ala di magison kubuak kami, idahan na las marwan ibadangmu, las marwan ito tip. Sumuni, dekke nagacang na mokmok, dekke si mururudu. Asa ditangyang nami, mokmong mahamu, manggotil dekke na sosial diyai, gacang barita gabe, barita oras gamu, muruduru hamu tutoruan, uhut kamu sa luhu na si gacang mu. Atok sa mulod na tua-tua madohonon nami, asa titi na tinopay na golang mapangaraw na. Otik uli tabo sosadia, dekke na pasatami tamo pangaraw mula di mga sa tikyon, urang mapinasuna. Pinasuna, oras mahamu sa nuna macalo, so ni mahami hula-hula mula na mga sinokoti ma, patikat. Betul lah. Kala tutong ma, ulot. Go puji-pujian dot hasangapon hari Tuhan Yesus Kristus Raja nami upasa tami kerupanmu. Di bagasa tikyon di pagnakok ni mataniari mariai badan ng todinami. Di ulaw nami sedario ima inamajalo ulos matua. Natuto nami upo deliberia si manulang boro kulto. Sian hula-hula nami. Nababan dohot gulto. Takas hupak kilaro kami dengan basam do torong ham. Di pataruhu kami. Tubagas dia manami do ina nami. Di bagasan hai paso. Sok-sok lima Tuhan. Di bagasan tikion. Naingubutan nami. Ada nami marideon hula-hula nami. Tuhan mangiluhan kehidupanmu. Paso-paso. Natutuan nami. Upu heliperiadori do poro. Leon kacang umur. Leo na letuan tiur na kapikiran. Lawan dalani sinuno uhud pay mahon kapangabaran nanay ginalo ni Kilorgon. Sok-sok ni ba Tuhan? Nang taruli kami sa tukinay di pangalan ng sinuno. Paso-paso ali Tuhan. Asa gabi pangalapan gugu na baru di kami mangulaw silo namin. Atong ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Ibagasan Arianope. Ibagasan Tikion. Upasak tami dahil ng tuloy namin. Atong upang akan masih pengalaman upuji kami magwarmo. Amin. Kihamuna hula-hula nami nababando butong dohot saluhuna na hotak kami di bagasa tikyon asa dohon nami manuay skiti masih gopag walang-walang pangarahuna tulong sa ni penang nabuhi ubato bahami lasa marohani rohamuna saya gudang ma pinasuna tutima tulang. Gabi matulang. Toda honot taru. Buat aja halunya. Dia jauh-jauh ke Pemmi. Tumawas ni Roha beda doktor ima dia karencana daw dinadinggan na direncana homuna akka diari nam sampuy di baga sa tikyon
di pasipul tu hatta do rencana mo na yakabere. Ya betul. Sialani bere mono hubaji hudo mulai disebut ima somon kebaktian tasingkat nakki luar biasa. Didok nakiring disi molotung ngadapot tamu si panganon. Jangan budi paule hamuna bale-bale unang maanggap kamu haboiyon dohot hamalo. Iko marposliroha doha mo kabere disi. Berarti dangala diguguk ku boyaw habe mangalang natonggi di tonga-tonga ni Portibio. Horan ala ni pasu-pasu ni debatadoi mahite na tua-tua. Apalagi bere di zaman waing pirang lo hubigi dangala ni guguk pumarujuk beri. Ang parang bagajang ada tusi kabereng kube. Talaino kusuan di tonga-tonga ni ngulumo. Buingan bere hamuna dua, busro hamuna satahi sauluak kamu. Dua hamu sumupak ni manuk. Nati nomos mitod ni like. Silani pas rohanami lae bere dohok baru kuasia. Di bagasatikyon rodo hami hula-hula muna. Pasahat tolas ni rohanami. Kinorohon nidus ni rohamuna. Marhite ulot tadi bagasatikyon. Monotung bere songonon di daho hapan ni ulos. Dohok gajang na. Unang na nilay na idahamuna. Berek ku dohok borok. Alay hinorhon ni haudian ni ulot tadi bagasatikyon. Anggia malam ditabay di bata di hamu aka pasu-pasuna. Marhite akayanakon na pinalumihon ni di bata. Gabi anak si pahuti-huti hutol ni marsobot. Gabi boru si pujuk jabuna. Terlumoy ma di hobere pangwaran ni papa. Alay unang aran ni gabi makurangi. Parsobom mutu di bata. Molotong ipe na di basa di bata tutunga-tunga ni keluarga muna. Kamu dati kong may boru doh hobere hasia. Cara tanyang mo may bere doh boru. Asa ang giat boru na pinasa ni debata di tonga-tonga ni keluarga. Gabi mabes sana pi. Mabes las ni roha. Tutik kiari na ng roh. Totong dinalaho manguloy Tuhan. Atong bere. Dibaga sa tikyon. Duku pasahataman nun ulos si torok rabon. Ang giat na ito na pinagparmuna. Gabi si torok akka pinopar. Sama padok ni na tua-tua madorong nami bere na dua doh boro nami na dua. Lomak men na sinujuang bulak melomak so binabuan. Mulu tinggal di huta pehamu doh di pangaratuan. Totong ma diramoti Tuhan. Sigabi-gabi ma pasangan matu bere. Jadi mangihuk musik untuk tumarulupuluk terdita. Molohi dahami dodos ni rohamuna. Namar hula-hula boru. Namar tunggani namar reda. Berarti ada kesatuan. Molohoran anak do. Kan mungkin bui terjadi ulau-ulau. Alahi norhon ni gogo ni boru. Bui marsela hita di begasatikyo. Songsoni madoron nami tuhamu ibebere nami. Ang giya ma. Kipudian ni ulotta dakar masugod. Lubisadama mututu namar hula-hula boru. Unang matutu sumundayan tua. Alay sadama hamu sumundayan ay. Asa ang giyat tapotan pasu-pasu. Namar sadaroha do tapotan pasu-pasu siya debata. Mulu sadaro hatta dapat pasu-pasu. Ang giya matutunan hite ulot tatki daga sa tikyo.
akayanak kon na pinalumehon ni dibata di tonga-tonga ni keluarga muna ibebera namin. Diyak ka na danak ipurmagudang na diyak ka paskola lam tumalaw na may lam tubisok na. Tarlumuri ma dibera namin, ibera na namin, mang natudia pihamu akabere, mangarak katotong mahamu diramu ti Tuhan. Atong sumapadok di na tua-tua madahonon namin, asang giyak matuto di pasu-pasu di matahi ta itonga-tonga ni ngulikta marhite urot ta di baga sa tikyon cara dorong nami ma sohong upama ni na tua-tua lomain na sinujuang loma so binabuan tung tinggal di pangaratuan nang tinggal di hutan totong madira mo tituan songoni mana bu itu lah. Kalau kamu cara kamu tuh apa? Tuhan mula timadi kita terlumubi dihamu lain nami dohot na borungan disonro rohan ka upung tung masalah situturuhan nami hinorkon ya karencana na uli na pinatuban ni Bapa Uma dohot sirani lain ini harus gambaran untuk masa depan. Iko gabi persejarah madiho udah nahabatahono. Napatana nahono kondisi lain molotung nung ngadidir di bata marsubuk tiho akasio kak nitodi. Jangan lupakan akka hula-hula. Kami mana mamupusot pumudang lupa akka bapangnya. Nah hudok kondisi ikut ingot mau sada secara madihamu berarti hula-hula itu HP perhatian di bata pasahatu pasu-pasu itu harus prinsip Leila jadi sonro rohamnya kaupung dinas rohanami tung songoni pe ulus nanain si pasatu nami tuh Tuhan munadu anggia ma ulus panghirapon makira maka rezeki tikiari nanang ro makira makan ang para pinotuan mana di bagasan pasikurado pihamu botohan ditabe di batanga dihamu bisu marhite urus na nang sipasatong atong bolotung pesongonon urus na buhay upasat kami lasmani roha lasma rohani bedamu so di mana buhay upasat kami atongan mau lihat matututulah ito rohana kaupung mate dinas ni rohana ami ima dinalaw makalason kejam ni hurjopung di bagasat tikyo sila ni rohana kaupung asa anggiat titikya rin aneng ro yaka naging linggo pi mamatang na uluson pura-pura may nagudang-udang asimon dia kapasikola lang tibisok nang asa anggiat titikiran ang ro boy dapat nang iluluang muna dari boy tutu mapelas ni rohan ni Bapa daw Uma daw keluar siya ni dison akapahupu akay to naburju huwag kami do sumundalan di tangang nami itu Tuhan asa anggiat marhite ulot tadi bagas sa tikyo ibur magulang madadanak lahat tupistar na mga kaparsikola alay totong di bagasan iman berjuru pasikolate ayo pun ibadah muna las marawa di patut dia muna siduk buti mahami madongan moliate batu betul
bagas tikyon tumarulupulok bara dohot kita. Molo kita tujuran ito hamuna dua apalagi ito ku atau do di judi bata leku setonga-tonga. Alas itu mebitani sekolah serohan orang itu. Iyo, kelas serohan do. Ala di bagas tikyon hirorhon ni ulaon ni. Layon tumarulupulok bara dohot kita. Sialani ito rodo hami hula-hula muna. Mabuan tangiang tu debata. Asa anggia tutikya rin ang ro. Dilehod debata di hamuna hai paso parjulak kay boto. Dilehod di hamu kacam ni umur. Tung peso dison lain nami do iboto nami. Nang disumay sikko. Alay marito tangang nami sadaro hita di dopan di debata. Karena mapisa-pisa hita lain. Ito. Alay di bagas sa tikod las luha nami hubok kami do ulos na gancam. Unang man. Siyang nila di ulusor idahamu itokku na burju. Alay marito tangang nami jalo mu mapasu-pasu mari. Siap debata. Marhiti akka pinoparmuna na jinulo muna. Kawat akka na di dua keparsirahani. Dapotan akka pasu-pasu akka do di naloma me. Dapotan akka japaran naloma me di akka pangaratuannya. Ang giyak na akka barita. Nanaing si batu begihon na tutong-atong-ata. Barita akal si roha ma tutikiyari na nani. Atong ito. Hamuna dua tusongonop ito. Tulas maroha di badan, mulas maroha di kortim. Ang giyak masih gancang umur hamuna dua tutikiyari na nro. Sinukuti mahami. Botok ko na burju pasahim. Matututunan. Betul. Masalah matulak lain, tak sana sudah pasal. Sungai ini baru itu. Itu ibu tok. Sama dito akamang boro. Ya betul lah. Welu yang akon namang boro. Oh betul lah. Jika hula itu di taman dok mulai itu Tuhan. Ala di raju minuhatta orang dengan di basan di bataro na buhita. Asaw di bagai satikyo. Sialani ito dole nas nirohatta di bagai satikyo marhiti udaw ni laikon iboto munon tungganemon. Rodo hami udah hula muna. Dinalaho pasahat tontangiang tu di bata. Asang dia tutikin nang ro. Di tabe di batanya dia hamu asihaton. Gacang ni umur. Tanlumubi matutu ang kaya na kumuna pinopar na diluat parsirahan dohot na di jolok tula bumuna potong matuhan na madongan ni nasida lae iwitok ko na burjo tumpes ngonon na buhu pasat kami di bagasat tikyo tanya ko maito asaan dia tutikin na nang ro lam ditabay di bata di hita akka pasu-pasuna dito sungono pila buhu pasat kami las marohan di badan muna las marohan di di muna siduk ulti mahami tulay nami do iboto nami. Matututunan. Rodo hami hula-hula muna. Dilas ni rohatta di bagasat tikyon. Ima marhitiyon. Lain nami bona ni asuhuton. Sialani dohot tita saluhut na akas sohot na marlas ni rohatta. Widahami akamang guru di sidos ni rohamuna si sada subutok kamu. Tumasailah situruhan nami akka horong di hula-hula. Ang giya matututi tikiran ng roh. Lam sadama rohamuna rohatta. Yaka namang udaon akka na niya lomohon ni debata. Atau akamang guru di son rohami hula-hula muna. Dinalaw pasangaton ulus na gajang ulus torok rapu. Perjulo amang guru akan na boru unang mang tidak ni ulusok. Alay yang namanya makarang buru, kakana buru. Ang giya matutikar na ng ro. Si torok akka pinopar akka mang buruku. Si gajang umur. Ang giya matutu lam di pasu-pasu tuwak kita. Tumsong ni penabur pasata yang buru. Las marohan ni badan, las marohan ito di muna. Sinukuti mahami ang buru madongan mo. Matututu na.
Ya mo sa rason. Ito Julat sederium ima ulas meroha. Mau lihat matutu di tuhata, mau lihat manang dihita. Disok kami nungain jong pasahaton ulus panggabi manhite ulauta na majalo ulus madua na borunami opu elperia boru. Tanyang nami matutu tutuhatta pagtingkap pasay. Asa nunga si kajamumur na borunami do amang borunami. Asa tujulan niya doon like kudo ibotokku. Lab si kajamumur mahamu. Payutihut ni akapaw. Jadi disopin mo nga kami jong pasatun ulo. Moro uloson ang bergara ng sadya alay o matadana namang lasmiroha hami, dilasmiroha nami. Doko ditanyang nami, ang giya tujuran na doon. Labtuhipas na hamu. Terlumoy na tusadana maroha muna paparan ni amang borunami, doko na borunami tujuran na doon. Sahata mahamu tujuran, sahata tuturuan. Laho pa dimudimuton aka kilorga muna, kilorga besar ni opu helperia si malulang boru-borutumon. Jadi bentuk songrope urus na bulu pasat tami Tuhan muna, lain nami do iboto nami. Mau lihat ima dituhatta, yes maroha muna, las maroha muna majalaon, sibuk bo dima laiku do ibotoku budima. matututulang. Tuhan turun. Jadi Itu hatta punya tenang dihita. Ya muna perenami buru-buru. Makin mga bisahat be ulus tu na tutua muna. Tulay nami nang tu iboto nami. Tu inong muno. Alani jamu perenami doron nami tong nang tibe perenami. Yok doa tadi nama tuan nama dokonina. Kejangin na tiang di rumah, kejangan do tiang di sopo. Gabi do lain nami do iboto nami na dua-dua. Gabiak kamu na aka sudut no poso. Soalnya pada dari simonang-monang ma asa dulu nami ma saat di solu do saat ni ibutian. Asa saat matong solu saat matu panggabian jala toho atong kirodang ni bulan. matututulang. Asa saat matong lilang mamumangolu. Satu panggabian, satu panghorosan. Saya tok kamu na tong di pasu-pasu Tuhan. Mau dah dia magabi ma jala oras tayo bakon ma. Baik kamu pa din nabi. Pengatima. Masuk di dalam yung Sony nang dari kumangulahi nang ilo dahil nang mga jalulus na tuwa do opumon asa mga jalulus au inang udah ni opumon do dang na ila na au akanyado ila na ang gau inang udah na do au ilo man na maria raw na kaninga na dong lawan gereja sutu niluluy mo ilo awan no dang isi tuloy lawi nang udah man apalagi jalulus na tuwa au lakay di mana inaruhana di husangan nak inronak putar lebetan puja gado hatame denang dah damang semadulang jadi makatay mahitay nang dah naspiga kuliah saya dapat menanggung ni denang kajang umurmu tangya kono pumon asa kajang umurna so ni nang bapak mu sehat masari akka sinamoti asa uy pas ko tujulan nyarion do ngamon so ni masih dahonok kutu hamuna ima opwe peridabur do amak kasimanulan. Wala ati amang buhay baik kamu na songonon, ulaw muna, tikisehat ta muna. Anong do songoning among kokit, dilihat dek ya langon na mati
Ido, arong be. Alaya pala di ba sa tikyong na sila sa roha. So kung nalang sehat do hamong berang. Tujuan niya reo sehat mahamuna. Dohot kami ako no muna, hula-hula muna. Asa sehat kami tujuan niya reo. So ni masih orang kutu hamuna. Nung nilek kamu los sumatua muna, nilek kami los sumatua muna. Sige jam mau mutu. So ni mahamu kapopuku. Tanya aku kamu na mak munaon. Asa dilihat Tuhan imat kesehatan. So ni nak kami kahula-hula ni omak mon. Asa tok kami sehat ni na 1 tahun. Ay kami nunungan sa hutang manang nasirap pusok pe kami. Si Manun lang ang poto sa loob omak mon. Jadi amuna Poland iberi amuna do kami nang sehat. Anggo isi na nang ito kami. Tuhat ano. Jadi iba sila namin ito hamuna akapahupuk kusbe. Jadi kita nasa huta do na marsi gantu-gantuan. Dimulai dari Tuhan ini, saya ditambahi Tuhan mali hamuna akapasamota tujuan nyariwan. Soalnya kadang tubuna. Tong hamuna masal ni roha tu nanay ro. Alani mulai mali Tuhan tu soalnya pengen hatak di bagasak tikyon Tuhan ma na memberkati kita seluruhnya. Jadi kuliah kami ulas modena las maroham. Saya saut masih tas tanda. Terima kasih Nang majarang lulus berdua hukum Ejang umur 20 Panggilan kami Tuhan di ho guna saya kencing umurmu 7 tahun. Jadi semua Siron di itu siron. Na pura tano raging marsirang goma. Tumbadat tapi pada udah utur ditama marsi goma. Jadi mengikut mamusi itu siron kan akan memberikan ulos kepada kami. Kebetulan hari ini hukummu menerima ulos mertua dari kita juga dapat berkat melalui ulos. Walaupun seperti ini ulos sampai memberikan kepada pokok kami, Tuhan memberkati pokok kami, tebakan umur yang panjang, sehat-sehatlah pokok kami. Kalau pasah kurang mampu. Lasma rohani pokok kami menjaluk ulos yang hukum. Oleh teman. Jadi mau lihat di luar tadi bagasi selama oleh kau di bagasi di balkon dohe enak kon punya. Cepat mau dokon. Jadi bagaimana kita kebutuhan di hamu ada kumparan di balkon dohe enak kon. Kagaranya tu kalau nak hamu tujuan sekolah dah. Buju-buju kamu belajar itu kepada orang tua sama opunya. Ya, panjang umur lah kita semua, berkati Tuhan ya. Ya, oke lah, udah. Marciana tutu magari kapacalo los metua abang bau opus bismeria do iranibe marite ibaida di hamula dua roham tuai amu do matuna iso nipe istilus sebuta pasatan sayang dia mapas-pas tuwata isa hapo mali hamuna akasiga jamuru mahamu tujularo so mina ka pira pramuna marite sen luto sidario abang bau pipacha ngumulo ire so ni akabirina do kapahupu di solo pemane tua ma balita mo na pagay kutul staruan ari terus bigay asal mahida ko mas kololo matutu anak burung ison arok ulos na gatsa sa turong rapo tapat kami tuwis marunok kamong burungan ang gumanggrosi daging di batado malay di pagkatik keno di tagyan nami si toro pinoparmahura ang brudo na burda gusto mo di pinungay ulos
nagacang ulos na hapal macalo paso-paso dado maho ng ulaw akka ulaw bularong di akka hula-hulam sa duhuna una ko marsida dia dam bro ay pasama asa bitang na rumirsimen na di dolok ni Purbatua di Pinoparmo situ pun anak dari sumaho Pinoparmo juron neron baru dia terus sila ko di ma desong limang berubah presiden isoro ha binungay pasahatton ulos nagacang ulos pakurasa motibo tujuan niya di tangyang nami sumuturo ni gacang di ulos omma gu diho turut di Pinapar diho dami talububi ma diho naksi gacang ulo ne dua-dua ma doon nabi aduk ka tanggoy ho ilok tali basa tanggoy ho di tangyang nami tujuan niya rin pengen maho na puru kayu tu parupu sa mau tu namar dini sa mau tu namar dini gabi ma cara horas sama lima pasal betul jadi mula tema di Tuhan ubereng sian ulok tadi bagasa dari osong na tua celana uru-uru silalam itu takas do daida dung di jalo amang buru boton amang buru dong na purnami ulos saumaduana diulut ta sadario dana tutudang marumutungu sudi marlas niro alanima di bersatikyon dihamu persau ni amang buru nanyo di sono pasat urus nagacang ulos sito rapu unak pura bering nilai di uloson ale holanot di tangyang nami saya ditupak Tuhan mahu firma atau dim tujuan ngarion pasaut to sudi akaulau dihamak kana matomat tubuh atong song ledok dina dua-dua ma dohonun nami tok song ledok dina kinong aduh haduk ka tanggui ho idok tali pasa tanggui ho ni ho pengen mahu persaut ni amang berunami payu paupu saha mau horas-horas saha mau tuna mardini saha mau tuna marnono uhut sigat jangumur oke batang ada di sodo akan pasangan matu oke jadi malah jamaah itu kalau sesuatu tempat yang terbahasa di pada itu bunga di calo na dua nami so ulos na dua siap kamu nak pulang kalian kamu maka tahun dumon asal nak panjang umur saya langsung ini anak penami anak pun di babaon kasi gajang umur sa siya nagtujulan mo so sumi anu nagtulang jadi kaya mo katulak kun man na ipangaratuan sa di dongan ni Tuhan so sumi na di mo napasok ito memang molower kami ditutuna sa lilingot tulang tuhami keluarga manulang tumasay ulido parhon mo tuhami diyo petulang tungope tulang songon sopa uhum na itu hamna tulang saya lampu gada namon saya itu narenggam na mabeb kamu tulang ipas mamu mamakyon ipas kami majalo mangalean gua bukti mana tulang pasok tayo mga domo naulate so ini mana tulang utima Songo lima pariwan muna. Na berjono iboto nami Opuondri. Iboto nami kasama tu ulang ta nagpaghaba yes masalah medyo dito matuwa ba si Liberia lima bayan tu kantong na sige sama tu lah. Bawa tunga dengan orang-orang. Terlumubig ka tuwa.
kuberi kami do las ni rohamuna numai terlubu bimahami juga terlibat kesatikyo jika pula si gajang bidok kuno burungan no tabbani nang di atamu na tuhami no dorang menuhiat tuhaminya gaya begitu alai tung dibaca ada hamu be alai yang gomandor talina no pasatu muda tuhami gaya dipakai di oh tuh pasah mah tulangmu dang langsung mah pasah mah tulangmu Jadi mulai hati matutu tepat dengan bahasa ini tulang ala makai pasok kamu ima songon na pasakton mulos matuan ni oma. Jadi isot tulang kami akka beremuna songon na pasakton nian buama dorok kudu berapa kun udah dulu tuh bapak mana hukum mereka tuh lagi alah kita udah jono tuh lagi ini tulang ada tuh tulang ala umar hati kina na uli na renggan na si patatun na bitu hamu tulang na akara itu salo na jadi tulang numasa numat ito nga ni bagason ba turengkan na mabek kamu tulangon ali boleh manggil angit tulang kesana tulang udah tulang sentuna din ka mabek kamu tulangon asa masuk kita sa luna kaya kamu baba tulang umahon asa panjang umur na sehat sungi hagak kageling na dosorohan kami dinalao nangusah ka natutunan niyo babuti mereka tulang tulang teh jadi jauh ni tulang kasakan na tulang jadi semua naman puro ya betul lah mulia di